Naibus mat gaya man ti bunga ti papaya iti arubayan tayo lakay. Naibusan na. Anya nga iti mailaok iti tinola. Urawanan na. Ay nawaw, saan ang mabalin? Diyak matilmon ti karni no awan ti laok na anateng. Anya nga rod ti maramidan nga no talagang awan ba kay? Amukon! Mapanak dumawat ka ni Marison niya. Nakitakit nga do ti bunga ti papaya na lakay. Ang mga urayan na amaluom ti bunga ti papaya na bakit? Saan kumat adawatan amin? Basit laeng no kwa. Ay padasa matimapan. No ikan na ka. Mano apapayat ti kasapula, Mari Annabel? Ay, dwalaeng mare. Kano mabalin ako, nayo namon ati marunggay mare. Mano nga rod, Mare? Kumpurmi kang ka mare. Si kalaangan ti mga Mare. Ay, aguray ka mare. Mulam ka di pa, dagita pitsay. Ay nawaw, mulak Mare. Alangan mat nga may nagmulat ti kaaruba iti arubayan me. Ah? Ay, saan akastat ikayat ko asawin mare? Ibagam ano kayat mo pa iti pechay, taikan ka, Mari Annabel. Ay, uwan man mare. Mangtad ka man. Naimbaglaang nga damaramanak iti mulam mare. Kano amin amulak katri naman amon, Mare. Adda ayat imulak adi mo naramanan. Ah? Ay, si kakit di mat mare. Di ka maangaw. Dasim nga, iday nga intid mo kin kumarim, Annabel, Sonya anak ko. Okay lang, tatang. Nakalista amin nga umay na daw dawatin kanya. Anya? Mahilig a dumawat day ta ako, Mare. Iso nga ita, ilistak mo, tatang. At dapat kargam apresyo, anak ko. At dapat petsa na tatang. Tapno ammo, no kaano ken manuti balor dagiti dawdawaten day ta ang Mari Annabel kanya. Nairuwa madumawdawat ken ka, anak ko. Takanayon mo ngamin nga ikan. Sa bali itan, tatang. Adda ti planok ita. Nagadumot tun tamarunggayan niyawid mo, Annabel, bakit? Una, adda pa'y pechay kan papaya anayon na lakay. Maria Joseph, panglakon samot ng tinalam, bakit? Tiko na ni Marison niya, kat mga laaklat takano iti arubayan da. Di na nga laak mo ta talaga. Libre kit di kat. Di mo ko masinobrahan tinalam. Ang mga inapit mo mateng. Ay nawaw, saan mo't alakay? Uray kaskasano, nangibati akmat iti ramananda. Hinton ko na daman ang tiriri. Iti anya ko maaga pong agriri day dya amari sonya ngay. Kat isumat ti nangibaga ang mga laak. Kansyak kano ti makaammo no mano ti alaag. Isu nga alisto ka, Mike. Ila ko bagaya man ti mulam apit chay sonya. Manungay ti pananggatang da. Saan ko nga inlako na nakuring? Ay nawaw. Manulang mga minan ti makitak iti arubayan yaw. Manmanua ta inibos ni Mari Annabel nana. Anya? Ay na, mahilig a dumawat day ta ako, Mare. Kadayon mo siguro nga ikan Iso anay ruamay. Sa bali ti planok ita, nana. Nakalista amin adaw-dawatin na kanya. No kasta. Singiram daw. Saan, nana? Ingay silikan laso na adinawat ko kan ni Marison niya idinaminsan lakay. Naibusan Ay nawaw. Nagpartakan na naibos lakay. Wala ta na usar, Mike. Anda pa'y matinakitak alaso na kan bunga ti sili na lakay. Uston, bakit? Di mo man panggapan ti mapandumawat. Kaano lang ititimawat kay ti papaya kan marunggay. Sikakit dimot lakay. Sigurado amang ted ni Marison niya. Wan angam nakababainan, bakit? Kanayon mo tin adawatam ti kumarem. Awanin ti libre ita panawan. Para sili kan laso na laang.
Ganun nagngina ti sili kan laso na iya palengke. Iso ahustong bakit kababaing. Dumawatak man iti sili ken laso na, Marisonya. Sagmano a kilo ti kasapula, mare. Ah, ay, basit laang, Mare. Mga lakalaang di ta, mare. Inayadam lang tamangan numakadadail ka pa eh. Sige, tamang alaklabiit iti supot. Ay, sana nakasapulan, Marisonya. Adain nalak kapang hikargaak. Anya? Adain nalak adwa a plastik, Mare. Tay maysa para iti sili. Ket tay maysa para iti laso na. Talagang agdadawat tayo tao. Anya ti ko na, Marisonya? Ay, iti ko na. Nagasang ti sili amulak, mare. Uray dwala ang ti usaram kat mabalinan. Ne. Inruarong matman ang talistaan. Annabel bakit? Una, takitag no asino dagiti saan pa nakabayad iti utang na. 5 abulan na insipod insardang ko ti sari-sari store ko. Di damat malagi pan ti agbayad. Singiram ngamin ida, May samat day dya amarison niya. May samat asakit ti ulo. Di na mo ti agbayad. Anya ti inutang na kin ka bakit? Ay nawaw, adu alakay. Adda ka dita adilata, mantika, asukar, kape, tinapay, kandado mapay. Ay, ipalas mo na tatag singira bakit? Ang mga nung makarik na damag. Wala, no amudat ti makarik na lakay. No saan ngay? Agsingirak iti utang italakay. Wala, isupay ang maibayad iti abang. Irugik ijalaod. Ang di ka makiap-apa. Agsingir ka na saya at tapno maliklikan ti gulo. Basta sandak nga papain alakay. Tanuda kita nakautang pay laang tinapudot ti ulo na kanyak. Ay talaga ang makaungetak lakay. Ngalaw, wala sikamot ti makaam mo. Among na niya tararamidem, Annabel. Saan mo siguro masapol nga ipalakip ko amin? Umayak man na kureng. Ay nga ti masapul maw, Annabel. Umay ko lang singiran ti bayad ti utang yu idi iti tersenak, nana kureng. Adda ka di saan ko nabayadan? Adda pa'y balance mo, nana. Mano nga bidan ti balance ko? 250 lang, nana. Sige, bayada ko. Unman, tapno isupay mat nga usaran mi. Ay wan gayam. Adda ka din isaling di tabalay da, nana? Madama ti trabaho. Malumpay siguro ti panagawin na dayjay. May samot dayjay adakkel ti utang na, nana. Agsublikan tulad na dintun malam, Annabel. Sigurado nga da ibayad na takasusuldo na lang idikalman. Saan ka di pa nga imay ni Annabel dito'y ayat mo, Sonya? Saan mat, nana kureng? Apay ana sa ludsudyo? Wala, kanapan ni Jabalay di na minsan. Agsinger iti utang. Adasapay ka numa utang mo kan kwa na. Adapay, nana. Nabayag matang. Adyak nakikita ni Annabel. Sonya anak ko. Busy, iso an nabayag asaan ng may tatang. Busy nga agsingsingir iti utang. Nasayat mo't kiti ano kasta anak ko. Tapno makaangas mo't dagiti mulam. Sapay awan ti pakawanan na dahi nga Annabel. Dawatan na amin ang makita na. Agkape ka, Mari Annabel. Agyamanak, Marisonya. Ayun gayam, itod kun to'y bayad ti utang ko, Mare. Amok nga iso ti gagaram. Ay nawang. Bainti lang matiyaw awat mo kanyak, Mare.
Tadyay daddo mga utang ko, nabayadan nun, Mare. Ay, di kag kasta, Mare. Awan ti malagi po nagbayad ka. Uray piso, awan pa'y tinyawat mo, Mare. Oh, lista ak dahito, Mare. Kita tapno amom. Ay, nawaw. Anya ngay dagito'y, Mare. Listaan mo tinatang. Listaan dagiti natang nga imay mo inalala dito'y balay, Mare. At datipet sakon presyo dita. Kita tulat na. Ay, nawaw. Fully paid ako, Mare. Daytan ti bayad ti utang ko kan ka. Agyaman ka pa'y kit ti ta-discounted ti daduma. O ala, awato mo to'y 20 pesos tapno malpas ti saritaan, Mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Saan mat amabalin at imulak tinamnama, Mare? Saan alibre tinaigatang iti similyakin abuno, Mare? No kayat mo akit mga lakalaangan iti kamatis di taparaangan, tapno uray saan kon nga itadtoy 20. Mga laka iti 20 piraso, tapno awan ti maibagam kanyak, Mare. Saan kan alugi, tanangi na ti kamatis ita. At ni Annabel, iti rason niya anak kau. Apay kanupay lang ang tatang. Kuna laki di pimanawan day ta. Urayan na kano ti bayad ti utang mo. Ay nawaw, impalawag kumat ti amin kan kwa na itay tatang. Apay aya asaan ang makauawat day taatao. Saan mat amabalin alibre dagiti nateng nga umay na daw-dawaten tatang. Rumwar ka laagan, anak. Nagsarita kayo manan. Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti apa yung agkumaray. Ay natatang awanan ti rumbang apagsaritaan mi. No agpatangkan day ta ang Mari Annabel, makaamumutin ti oray marabyan dita no iso ti kayat na. Awan talaga ti babain day jason niya. Narabyanak pa'y kit diyan nagururay. Awan mat nga rod na uray ko. Saan ka diyan nagbayad, bakit? Agasam ngay, tako na naabayad ka no ti utang na dagiti natang adinaw dawat ko kinkwana. Matlagayam. Anya pa lang ti pagpungpung tutam. Awan matikas diya asaritaan mi lakay. Adama piman ti punto ni kumarim, bakit? Awan ti libre itapanaway. Di na lang kaya ti agbayad iti utang na. Talaga anak kulbet nga agbayad day diya kumare. Kasi ka, agdadawat ka man. Napusukol mo teropam amapan dumaw dawat iti mula ti sabali a tao. Husto lang, tinaramid ni Marison niya. Kasano kumatabiyo? Alaman, ipalawag mo man kanyak. Husto lang tinapanuno ti kumarim. At least, awan mo ti utang mo anatang ginkwana. Di quits kayon bakit? Awanan ti utang niyo, iti tunggal maysa. Ma-stress at talaga iti ugali day di ason niya, nana ko rin. Apay ay Annabel. Kasano, ti kano natang adinaw dawat ko kankwana, ti bayad ti utang na kanyak, nana. Ay, mayat, ano kasta? Mayat, saan ang mabalintikas dyan, nana ko rin? Awan matikas ta saritaan mi? Ado mga minpima, ti daw-dawatem kadakwada, Annabel. Gusto lang nga ikwits yaw. Nangina nga tati natang ita. Wanang ti panudutem laangan kitkwits kayaw. Awanan ti utang mau anatang kenkwana. Awan mo ti utang nakin ka. Kasta talaga, Annabel. Takwarta mat piman ti pagbalinan dagiti natang no ilako na. Kasano ngayon day talakay? Amangan no aramidan dagiti nakautang kanyak tikas iti inaramid ni Marison niya. Amangan no ikwits damat aminan. Sigano, dapat ito duma ang nagdawatam. Yak pa yan malagi. Dahita nga main, bakit? Agdadawat ka. Sabali ti dawat, sabali ti utang. Una, ang ti dawat niya. Bakit? Sagpaminsan lang sa nakanayunan. Ta siyempre, maumadam piman.
Imbes nga daw tilako da, awa na tadawatan mo tayo. No si ka nga tamad nga, ti aday ti posisyon da. Mayat ka, amang ipadawat itilakom. Ay, saan alakay? Malugi ak no kasta ti aramida. Lagaya. Kastamad, tirik na dagiti tao kapag daw dawatan pa kay. Sigurado ang amabain dalaang amang paay kang ka. Iso nga uray dida kaya, mapilitan da bang no kasta dumawat ka. Iso panunutan pa kay. No adu kayo adumawat. Anya laang timabati kadakwada. Banog laang nawatam. Oh, nakasapsapa kamot nga imay, Mari Annabel. Mano ti pangilakom iti mulam apik chay, Marison niya. Ha? Mano ti pangilakom kunak tagumatang akman. Ay nawaw, saan mo adawatan, Mare? Saanan, Mare? Nakababain mo't no dawatag. Imbis nga daila ko yung. Agyaman akno kasta, Mare Annabel. Adamanan ti maigatang iti abono kan similya. Kan, ada kasukat ti bannog ko. Ay, pasensya kan Amare, no kanayon ka adawatan idi. Okay lang, Mare. Lipatin tayon dayjay. Tinapatag at nakaamiris kan. Narigat ngamin, no puro dawat amin. No ado kayo ngagdawat, awanen ati mabati kada kami. Awanen ti mabati nga ilako mi. Wen, Mare, maawatak itan. Ay, nawaw! Saan adakas ti dumawat? Ngam saan tayo kumakanayunan tapno saan ang mauma ti kaaruba? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumatak man marin na. Limastik a sigarilyo, kentay sigot agat gatangag. Mabiit lang ang tayalaan ka, pariteryong. Ni, mare, ni pare huwaning tilimabas. Inal daw sa amin akastatar aramidan na mare. Morning exercise na ti agjag-jogging, pariteryong. Day tagayam ti sikreto na ha. Wen, inal daw ti panag-jogging na. Kan mayat ti kanin na, pare. Balance diet, ama ko na. Kasanumutan na ang mamare. Naistorya na kanyak idi na minsan, pare. Dahil talagang ganti sikreto na. Iso anak salon at kan mayat ti pamagina mare. Wen, healthy living ka no ako na. Isuntuman mo taramidak mare. Rugyak tumat ti bagbagada a balance diet. Kan ag-exercise akmutan mare. Kabailam nga rod. Wala. Sakpay ti ko na mare. Nalaka lang dahil ta. Magtuyan kiting tiga-gatang asigarilyo, mare. Anya ti masidaber tabakit? Adobo ababoy tiryong lakay. Ay nawa,
Awan tinagduma. Naimas mo ti adobo lakay. Namantika. Kan puro tabangar, bakit? Kat sigud mat ngagsidsida ka iti adobo. Saan nita bakit? Ta healthy living matanda tao. Anya? Wen, manipo dita. Klik-klik akong lagi ti makan nga adda ti madi nga ipiktunay ti bagi ken ag-exercise akong bakit. Anya man ang tinapampanunot mo aya. Mangrugiak ita. Iso nga anusam asidaan ti adobo ngayon luto ma. Ta saan akong amangan iti namanti ka amakan manipod ita. Ay nawaw. Anya ti aramidem dito yung katrabi enter yung lakay. Nagsigsigarilyo ka lang. Umuna ka na maturog, bakit? Ay nawaw. Kalkalpas mo lang anangan. Anya ka lakit din mo't timberta, bakit? Pakibiyangan mo't amin nun. Anya ti ko namitay. Kat saan ka nga agsida iti adobo nga inlutok ta na mantika? Ita, agsigarilyo ka mat gayam? Ay naapay ngamin aya pakibiyangan ti ba nagsigarilyo, bakit? Sa bali mo't tinasaritaan daytan Healthy living? Ngam addamat bisyo na? Ay nawaw. Naawan ta aramidem, bakit? Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan. Ay nawaw. Nasapa ka mat anak ka riing si Kateryong. Magjogging kita, bakit? Anya? Saan ka di ngayon baking ka healthy living da tao, ita? Awan latamok dita. Ay, numabayagana. Si Kanton ti makamu agluto, ay. Apay, mano nga oras ti jogging mo aya? Agpadayak, bakit? Sakto man ang agsublay. Tapno ma-exercise mo ti bagbagik, Mabalin mat adi talatan para ahangan. Ijay daya nga ruti kayat ko. Anya ko matinagdumaan na kat jogging laeng mati aramidam. Awanin ta doon sa ubakit. Taktakan nakpailangan mo. Ala, mabana ko. Gumatangak man iti sardinas, marinena. Nakita ka nagpadaya ni Paritiri yung Mariberta. Ay, un mare. Nasapa nagpadaya. Apay ka no ijay daya, Mare. Hag-jogging ka no. Iso ti exercise na. Anya? Talaga nga impapati na ti healthy living asang kay bagana, mare. Ay na, mayat kumaan no isardeng na mo lang ti panagsigarilyo na, Mare. Kat no uray kalkalpas mi anangan, agsigsigarilyo latta, mare. Mano nga istik ti sigarilyo ti maibos na iti maysa nga aldaw, mare. Ay na, uray balance diet ti kankanin na, kan inaldaw nga ag-exercise, no addamot bisyo na, awan latta, Mare, saan ama ko na a healthy living ti kasta. Isumat ibagbagak kan kwa na, kamawam mo dengdenggan na, mare. Simangpet ka matgaya man, Teryong. Kasangsangpit ko lang, bakit? Ay nawaw, kalkalpas mo nag-jogging sa ita, agsigsigarilyo kan. Isungar mo tinanak. Apay Kasta ti healthy living asang kay bagam. Sa anak mo tinamangmangan, iti namanti ka. Kan inaldaw ti panagjogging ko, bakit? Ngam kalpasan ti panag-jogging mo, kan panangan mo, kat agsigarilyo ka, mate. Apay ngamin ay abakibiyangam amin agaraw ko si Kaberta. Agdangarod mo ti diskarte. Palagiplaeng lakay. Kasano na ibagam a healthy living no adamat bisyom? Basta kasjay, no ipalawag ko, saan mong tumulang ang maawatan? Jak amukan ka, Teryong. Ada kalipay tila ako makamatis, Mare. Naibusan, Pariteryong. Ay nawaw, anya nga tila ako mairekomendam iti kaskanya kasensitibo iti makan, Mare. Anya ti kayat mo, aya, Pare. Sidasan na naman ti ka, Mare. Nateng gumano iso. Addalakok apako, Pare. Mayat apang salad, no kayat mo kit di, Sagmanungay. Nalakalaang, Pare. 30 ti kagudwa a kilo. Ngala, ikanak man nga ron, Mare. May saap ako kan 5 stick a sigarilyo, Mare. Ay na, saan akon nga aglaklako iti sigarilyo, Pare.
isardeng ko. Ah, Sa maysa, nakunam a healthy living ka. Apay ngay agumatang ka iti sigarilyo. ay na mare. Kat healthy living mo talaga aramidag. Anya nga rod tiganas na nga, no ag sigarilyo ka mo lang. Na, apay nga min, ay apakibiyangan nyo mo tidiskartek mare. Healthy living ka di pay, no adamot laang ti bisyong pare. Amom si kanena, nagadong ibagbagam. Saan kon nga alaan ti pa ko? Gumata ang malangin ti sa bale tersena. Ay, inal daw lumablabas nila kay mo iti paraangan may berta nakaw. Sa dinaw ti papapanan na aya. Jogging ti exercise na, nanang. Exercise. Wen, healthy living kanu nila kay kuita, nanang. Nartin tupay numakan ti saritaan. Di na kayat ti mangan iti namantika. Kano nakita nga jagjag ang kabayatan ti panagsigsigarilyo na anak ko. Makuna ka di pa'y a healthy living ti kasjay. Jakman ammo iti asawak, nana. Bagbagaam nila kay mo, anak ko. No kayat na ti healthy living, isardeng na pa'y nga umuna ti panagsigarilyo na. Apay, adadenggan na aya dayjay, nanang. Anya, Napakibiya nga, kuno kontrakter aramiden na. Awan apaan naktumanan. oray mayatikan kanin na. Ken inal daw ti panagihersisyo na. No ag sigarilyo mag, posiblay ang makaalamot laeng iti sakit na. Sa tilo tinagapwam telyong. Itenda na nalusing Tata Lucas. Napanak lang kimatang iti si Daeg. Puro natang samot ti ginatang mo. Adamad basit karni na tata. Panglayon lang itinateng. Itaman pa. Wana ta healthy living da tao ita tata. Healthy living ko na. Ngam sigarilyo man ti pas asukam. Asok lang met day Tata Lucas. Oray mayatikan ka na. Kan ang exercise ka. Nagsiksigarilyo ka matlahan. Awan ti sarbina. Adda nga rod ti ebidensyayo. Amang ipanagnak ahusto ti bagbagayo, tata. Ha? Nilakay mo ti limabas iti sangwanan ti tersenak, Mariberta. Agjagjaging manen kabayatan ti panagsigsigarilyo na. Jak amo kan kuana Awan mo ti denggan na asa mare. Narigat nga agpayso no kontraan tayo nilakay mo, Mare. Nakaunget mutlaang kanyak idinaminsan nga aldaw. Amok amare. Sana pa'y nga inala tigatangan na kumakan ka. When ata gumatang kano iti pako asidaan na. Tapno saan apuro naman ti katikan kanin na. Ngam gumatang mutlaang itili mga istik asigarilyo. Uray ni nanang. Kinasarita nak idinaminsan. Tanakita na kanumot nila kay ko nga agsigsigarilyo kabayatan ti panagjagjaging na. Ay, agbambanog laeng talaga, Mare. Saan a healthy living ti kastangar aramiden na? Ngam no kasta ti may bagaken kwa na, Mare, makaunget. Ala, di mo latan pakibiyangan, Mare. Ay, orayan na siguro nga adda ti mariknana sakbay nga agnakom. Aywan, kasla na damag ko, saan kan nga aglaklako iti sigarilyo, Mare? Insardeng kun, Mare. Makapakonsensya ti aglako. Nang runa kat sobra matan ti panagsigsigarilyo ti kaadwan akalugaran tayo. Ay nawa, kunakmut amang iloto ka itinateng, ta isuti si Daeg, bakit? Adamat inggisak lakay. Ay nawa, apay mo't akinargamit ti mantika. Anya nga rudi kayat mo nga Ada aya may gisasaan ang mamantikaan. Napudot adanong latta ko man Nagadulakat a reklamo mon ay si Kateryong. Aglutok lang ti sa bala si Daeg. Nasaysaya at pay. Tapno amom no anya ti kayat mo. Di mong tumang ngamin maawatan ti ko nakasaan ako ngagsidsiday ti namantika. Numantika, nagado a reklamom. Ngamno ti panagsigarilyom, di mo may sardeng. Kunam a healthy living ka, kung agsigsigarilyo ka lataman.
Kumusta mo nila kay Mau, Berta, anak ka? Kas iti sigud lata nanang. Innam abulan na nga exercise. Kan saan amang mangan iti namantika. Di pa nagsigarilyo na ngay. Agsigsigarilyo lata nanang. Ay nawaw, di na pa'y gayam insardang. Mano atawa na nakastatibisyo na nanang. Uray ko na a healthy living ka no. Agsigarilyo latamat. Ay awan ano kasta. Pakaalaan na iti sakay iti kasta nga aramidan na. Uray man nga exercise ti aramidan na. No agsigarilyo mo, awan mo't lat serbina. Awan mo't nga mintidenggan na asauna na. Nangamong matan Si kamo lang tagparikaw, tanak ko. Nauma akon amang palpalagip ken kwa na nanang. Isupay kit din ti makagapo nga paen nakmanon. Bayan tayo latan, ta aramidan na, no anya ti kayat na nga aramidan. Berta banget, Berta. Agrein ka may marana. Ay nawa, istorbo ka matitipan na turog teryo. Tangan trabi ipailaan, apay aya. Itaray na kita ospital banget. Ay, anya. Mereka talaga umagas. Ay nawa. Mereka talaga umagas banget. Diyos ko. Itaray na kita ospital. Selama ano di akong may lasa. Dahil bakit selamat tayang bentar banget. Ne, anya ter aramidam dito balay katrabi mare. Awagan man ti kabsat po marinena. Itaray tayo nila kay ko iti ospital. Ay no, anyat na pasama kan pare tiryong mare. Uray siyak mare, siyak amo. Basta ti kinunana, saan ka nung makaangas? Ay sus, amangan mo't no epektong ti panagsigsigarilyo na day tamare. Mano atawanan abisyo na ti sigarilyo mare. Isumat lang ti atapak ang makagapo. Sa anak asigurado no adda tilugan ni ading ko di tabalay da. Ang padasik latang awagan, ibagak ng emergency. Sige man marinena, kat agyaman aklaunay Anyat ko na ti, Doktor Berta, bakit? Naalam day ta itinalabas a panagsigsigarilyom lakay. Magasanak pa'y ka di. Inaldaw mo't nag-ersisyo ak. Sa anak pa'y amang mangan itinamanti ka. Ay, uray kasta ti aramidam. No manumot nga istik a sigarilyo ti maibos mo iti maysa nga aldaw. Talaga nga agsakit ka lakay. No kayat mo ti healthy living. Likli ka matlaang ti panagsigarilyom. Saan nga umanay ti exercise kan balance diet laang lakay? Anyati ko na ti doktor ay. Magasanak pa'y ka di bakit? Wen ano sardengam ti panagsigsigarilyom? Tano saan? Ang mga numatuluyan kan? Jak pa'y kayat ti matay bakit? No kasta nga rod, agpanunot ka iti maminribo, sakbay agumatang ka iti sigarilyom di tatirsena. Agasam nga minta mano nga istik a sigarilyo ti maibos mo iti maysang aldaw. No kasta nga agjogging ka, adamot balon mo a sigarilyo. Saan na maulit bakit? Ay talaga asaanan a maulit. Ang mga nuday tapay ti ipatay mo lakay. Hindi na ko mamut-but nga nakasta bakit? Saan ka abot-but ngan? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. No di mo pa'y lasardeng ang dayta a sigarilyo. Anya nga ginadamag kaw nga intarayon itiryong iti ospital, Berta, anak kaw. Ay, wananang, idilaang rabi Kumusta mo tan ti kasasaad na? Anya ti ko na ti doktor na. Naala na kano ti sakit na iti kasi sigarilyo na nanang. Tangkat rabi, aririingan nak. Marigatan ka nga umangas. Awan mo tinaaramidan ti healthy living asang kaibagan na.
When tauray ag-exercise, kan uray nasusustansya ti kankanan na, adumat nga istik ti sigarilyo ti maibos na iti maysa nga aldaw, nanang. Baran no saan mo la agarabay ti sakit na. Wen nga rod, nanang. Awan tumat nga min dengdenggan na asao. No dayta ko mapanagsigsigarilyo na ti insardeng na, idi ko na naarugyan na ti healthy living asang kay bagana, di mayat ko nanang. Naimbag ko nam atain manugot ti doktor nga agawid tayo pay laang tiryong. Huwag nga rin bakit. Agtumar ka iti agas mo. Ay nawo. Nagadun nga agas bakit? Kasapulam dayta, tapno maagasan ka. Ay. Ang mga no ada side effect na kita bakit nakadumot. Adakan ka Noanya ti kayat mo. Ti maagasan, wano, rik-rik na ang tinasakit abakrang mo. Nagtumara kon bakit? Kasta dumangag ka noanya ti maibaga. Saan aday tan natangken pay laeng ti ulom ket agsakit ka lang arudan. Syakmot lang ti nakakaasi. Nagaduwa sigarilyo dito'y basuraan. Yung basura kong nagiti indulduling ko sigarilyo bakit? Agasam man? Adagayam induldulin mo ng gumatang kapaylaang di ta tersena? Saan na maulit bakit? Saan nga akong dagsigarilyo? Ayaw ang gaya. Rugyak man ang tag-jogging. Kabailam ka de? Well, bakit? Narugyak mo tayo. Tilangan pa nagsigarilyo ti sardeng ko. Tabno saan nga iso ti pakaalaak iti sakit ko. Nasayat magta naka-amiris kan. Useless ta healthy living asang kay bagam no damat bisyom. Uray mano nga exercise pa iti aramidam, ken mano a balanced diet ti kanam, awan Un bakit? Pagadalak ti kasto na pasamak kanya kita. Kat inton sumaruno, dumungeg akon, no adda ti ibagayo bakit? Diyak kayat ti matay ang masapa. Ay, nagmayat tagbiyag. Ay, nawaw! Liklikan ti agbisyo, salunat kat aywanan. Iti kasta kat awanto ti pagparikutan iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! May mayat samot no mga latay ti babaw nenta. Rosalia bakit? Ay nawaw, apay paylaang gardula kay. Wala, tapno adda ti katulungam ni ti balay. No kasta nga adda ti papanak. No kasta nga adda trabaho. Nangrunakit addamat ni baby. O sige, mga lata, ngam adda ti standard akayat ko. Ay nawaw, masapul pa'y kadiday ta standard. Ay katwan saan amabalin nga uray asinula ditan lakay?
Sige, sige, sige. Jak kayat ti ubing ababaw nun. Anya nga ruti kahit mo. Tay 50 years old and above. Kanjak kayat ti sexy. Tay bilbilan no iso. Anya? Bakit ti kahit mo ababaunin ta? No anya ti imbagak. Iso ti masurot. Lakay. Nabasak ti karatula anak kapaskil di Taruario, Mare Rosalia. Adda ka di parikot, Maricora. Apay matakas jay, Mare. Apay ka di ayamare. Diretsuan nakman. Mangala kayo iti katulong ng 50 years old in above, Mare. Iso nga rod mo ti kayat ko, Mare. Jak kayat ti ubing kan sexy launay ababaw nung. Ay nawaw, panagkunam ka de kat kabailan ti 50 years old ti agtrabaho, Mare. Saan mo't anarigat ti trabaho, Mare? No aglaba, adda ti washing machine. Saan unay amarigatan, taadda akmat at tumulong kan kwa na. May mayat matlat no tay 30 years old, Mare. Napigpig sa agtrabaho. Basta siya, jak kayat ti ubing ababaw nun, Mare. Adda ti aplayak at trabaho di Tabanger Asitio, Andres Lakay. Anya nga, trabaho, Amy, bakit? Katulong Lakay. Nadya ka di, mayat amangalakin ka. Iti kasta nga edad mo, bakit? 55 mo? Binasak analaing ti karatula Lakay. 50 years old in above ti babaunan akayat da. Ay, kit padasam nga rin daga playa. Baring maala ka, bakit? No magustuhan dak Lakay. Nasken kanupay ngamin amakita dak iti personal sakbay nga agdesisyon da. Mapat ka karuda. Itamot lang. Tapno mong no pasok kay standards da. Awan Lakay, agdigo sa klabi et. Nagsarita kami kin ni Nana Amy tay Rosalia bakit? Madlaw na saya at kan nagagat ni Nana. Kin tagabangir asityo matlagaya. Mayat ano kas na? Kalugaran tayo mo ang gayam. Wan gaya. Stay out ti kahit na bakit? Panagkunam. Pasok ka din ni Nana Amy. Iti standard mo. Manong aminan ti tawon ni Nana? Gardo Lakay? 55 na kanon. Ag 56 into no may bulan. Madlaw aki kay ni Nana. Nakita ket nakaaritos, kan addapay kwentas na. Agraman pa nagbadbado na. Iso na lang, ta sexy mo, saan abilbilan. Hangam, okay lang, ipadas ta. Kaano nga ro damang rugi bakit? Mabalin mat itano kayat na. Naurnong timureng amalabaan. Okay lang kadigan ka nga stay out bakit? Wen, okay lang, taasidag lang matibalay na. Numalpas ti trabaho na, di mabalin na ti agawid. Anya nga iti ko na ni Madam Sergardo. Okay lang kadikan kwa na ti stay out. Wala na. Imanugot ni mamo. Mabalin mo lang nga mangrugi ka. No, kahit mo lana. Ay, mabalin ka de nga inton umay asaba dulaangan amang rugi aksar. Ha? Apay nga lana? Anda nga minlakad mi kanila kay ko inton madamdama kan inton bigat. O sige. Masapa ka nga ron nga umainton Sabado na ha? Alas 8 at daha kuman ditoy. At uwan sir, agyaman naklaunay. Da kayong tuntag sarita kin ni Mama Rosalia inton Sabado. Madama nga min apat paturugan na tanak mi. Ay uwan sir, agpakadaak nga rodan. Okay, agan anad ka na Amy. Kumusta nga itilakad mo? Amy, bakit? Good news, Andres Lakay. Naalak adagos iti inaplayak at trabaho. Ay, katmayat, ano kasta bakit? Mangrugi ak inton Sabado, stay out. Ay, wala. Ang dami ti tricycle ta. Ito, Lord, kinsukunin kalaingan.
Tapno saan ka amaman no gamagmagna bakit? Agyaman aklaunay lakay. Ala, aginalakan. Tamangal daw tal. Anya ti sida? Sinigang nga bangos. Ay nawaw, nagimasan lakay. Siyempre ha, nagluto ako iti paborito masinigang. Tanabayag mitten tinauli, anagsidata iti sinigang. Bakit? Kunakman no alas 8 ti trabaho, mita. Agsagay-say ken agarito sa klaangan lakay. Ay nawaw, masapol ka di nga agalitos ka. Wen tapno presentable akmat. Ala, agawam nga rod. Tapno saan ka abalado, bakit? Anyat orasan aya. 7:40. Ay nawaw, nasken nga rod nga agawa aktag sagaysay. Ay umunakan, ta isaganam ti tricycle lakay. Sumaruno akmat la adagos. Agawa ba? Diyak kaya tagur-uray gerwar, bakit? Wen ka day, danag mo na aya. Sabado ita, gardo lakay. Awan ka di pa'y ni Nana Eme. Awan pa'y matrusal niya bakit? Amang ano pa umayon na dyan? Kaano agalas 8. Kunak no imbagam kan kwa na nga alas 8 nga umay. Katuan mo. Apay nga rod nga awan pa'y. Anya nga oras ngayon ang makapaglaba. Relax ka kadilang, bakit? Relax. Ha? Bakit? Nangit mo. Di uungur ti tricycle. Amang ano da na Amy daytan. Ay kat mapan mo nga ruden lukatan ti gate lakay. Awan bakit? Mabana ko. Dagito'y laang tinaskan alabaan nyo, Nana Amy. Iwashing nyo latan, tapno saan kay amarigatan. Dagiti bado ni baby laang ti ano sa nyo nga igalgal. Ay uwan, awan ti parikot no may papan iti day taabanag, Madam Rosalia. Lumalpas ti panaglabayo, adda ti sandwich ken Diyos iti kusina. Makaammo kayo matan nga agmerienda. Ay uwan, Madam. Ala, mapanakon iti silid mi. Da kayon ti makaammo ditoy. Ay, mabiit laang, Madam. Adda ka di pa'y masapul yun, Nana. Ay, jak batamaw no kasano ti mangusar iti washing machine, Madam. Awan nga min washing machine may. Isuro na kumapay, tamangan no, makadadailak adin na oras. Nasapa kalaunay nga imbay, Andres lakay. Awan pa'y mo ti alas 5. May bayat ti masapa. Ngam ti maladaw, bakit? Agsublikan tulaangan inton madamdama lakay. Ang mga numakita na ka ni Madam. No ang bumlaang lakay. Sa balay, ti panagkita ni Madam kanya kitay. Jak amo, no maragragsakan nga taho, no madisdismaya kanya. Ha? Anak kumangan ti pakadismayaan na. Hey, jak mat amo kan kwa na Adda magayang bisitam, Nana. Apay adi mo pastrakan. Ay, kwa, Madam, nilakay ko. Umay nak kumasukunan, ngam nasapa mat unay nga imay. Ay, di ka madanagan, Madam. Maanusan na mat ti aguray dito'y ruwar. Nakaaritos ka manan asimrak, Nana Amy. Ay, talaga akastoy ko, Madam. Jak kayat amakita nakaaritos ka. Kabayatan ti panagtrabahom. Agraman ta kwentas mo, ikatumot laang. Uray nakaaritos ken nakakwentasak. Maaramid ko latamot ang nasaya at ti trabaho, Madam. Awanan ti adu asao. No imbagak na ikatam, agtungpal ka laangan. Saan aday ta agkalintagan ka pay laang? Uwan, Madam. Ikatagkaon. Kasta, agtungpal ka adagos. Nalpasan ti trabaho, Madam. Alas 5 matlaangan. Mabalin ko ka din ti agawin. Mabit lang, Nana Amy. Adda ka di pa'y ibilin mo, Madam. Inton bigat. Jak kayat amakita akas tatikawas mo. Nalawag ka de? Nay, adda ka di madi iti kawas ko, Madam. Agpadya makalaangan.
Diyak kayat makita ang naka-skirt, wano naka-blouse ka. Ay, iso nga minti komportable kanyak, madam. Nasakit ti matak ang makakikita iti kasta panagbadbadom, nana. Saan mo matla ang abagay? Kikay kalaunay, ka manumatan ti tawon mo. Ha? Oh, ada ka di reklamom? Kwa, Madam Rosalia, awan matkit day. Kumusta mo't nga iti trabaho, Eme? Agmay sa abulan ko laeng nga nagtrabaho kada Madam Kinser. Kasjay matan ti trato ni Madam Kanyak lakay. Ay nawaw, anya ti trato ni Madam Kinkaya. Di na kayat anak kaaritos ken nakakwintasak kabayatan ti panagtrabaho, lakay. Ha? Agraman pa nagbadbadok. Di na kanukayat. Anya? Jakman ammo. Gamkalat matakas jayan ni Madam. Mayat mat ide. Impalawag ko laeng matken kuana nga uray ki kayak ama ko na. Maaramid ko mat anasaya at ti trabaho lakay. Hey, amangan mo't nyo insecure lang ni Madam buken ka. Iso akas tabakit. Katno adayo nga ububing ka na pinpintas ni Madam ngam iti siyak lakay. Isulaang nga, ta medyo chabe. Ada talaga dagiti tattawa kas tabakit. Saan amaliklikan? Itaman lang ngay may kapimasyar, Mari Rosalia. Ay, when ata maboring ak ijeban ay mare. Iso nga intugot ko matlaang ni baby. Nay, mas titurog na, Mare. Nasapa ngamin ang nakariing itay agsapa, mare. Aywan, kumusta gaya magtibabaunan niyo, Mare? Amo, mare. Kasla na pintas launay ni Nana Amy ababaunan mi. Kikay. Anya? Kita ang tiladawan na. Nan? Manuti tawon na naya, Mare. 55 na, mare. Saan ang madlaw 55 na, Mare? Kikaya talaga. Siksipay. Dayta nga rod, mare. Kikay launay. Kumusta ti trabaho na, Mare Rosalia? Mayat mat, mare. Awan tirma ko na. Tanadalos ti trabaho na. Isuna lang ang tadyak magustuhan ti panagbadbado na. Agraman aritos ken kwentas na. Ay na, Mare. Insecure ka man siguro. Ay sana. Apay ko mga agbalinak na insecure. When tauray 55 ti katulong niyo napintas latta, Mare. Kas na ko namon, nadalos pa iti trabaho na. No siyak ti mauma, ikatakday jay anana Amy. Ay nawaw, apay nga ikatam no nadalos mo ti trabaho na, Mare. Day taki na insecure mo man ti bakbakat mo, Mare. Insecure ka iti bakbakat ngam iti si ka, Mare. Sa bagay, siksi mga men ni Nana ngam data, Mare. Panagkunam, Andres Lakay. Mabalinan, ti kastoy akawas kaw. Ay, win, bakit? Kastamit lang ti kawis mo di kalma. Simple akit kitain. Nasaya at mat nga road. Kastoyan ti kawas ko nga agtrabaho. Saan akong nga agkwintas ken agaritos. Tapno awan ti makuna ni Madam Kanyak. Uy na, amangan mo saan mo atong palin ti kayat na. Kit matis mayakit tingin ka. Ay, day nga road Lakay. Tinapatag, ket mayat itidatangdan ko. Hala, agrubat na karulan. Tapno saan ka maladaw iti trabaho. Mapanak met iti bangkak. Eso pa niya maimola. At dati nadlaw ko ken kanana, Amy. Anya day ta, sir. Jakmaten makita ti aritos ken kwintas mo na. No ide, naka-blouse ken skirt ka pa. Itasan mo tan. Kinasaritanak ni Madam Rosalia, may papaniti day ta abanag, sir. Di nakanukayat ang nakaarito sak.
Ken di na kayat nakapalda ken nakablawsak kabayatan ti panagtrabaho, sir. Ano niya? Jak ba't maawatan no apayakas jay ni madam, sir? Si Roman siguro ti kina-insecure ni Madam mo, nana. Mayat mo ti panagbalbado. Disinte ama ko na. Kano napinpintas ken napudpo daw ni madam ngam iti siyak, sir. Sabi lang ngamin ni bakit ko, nana. Katda kayo. Siksi kayo latta iti kasta nga edad nyo. Iso siguro. Ti may sa ama kagapo no apa niya insecure launay kada kayo. Sigakit di mo't bakit. Simrumanin ti na insecure mo niya. Awan ti amok abasol ko, gardo lakay. Ay nawaw. Nalipatam ka ditim paaramid mo iti babaw nanta. Kat, anyangay ko ma. Abay, di mo ka di kayat amakit kita a fresh ni Nana Amy, bakit? Nasakit nga rod ti matak, amakakit-kita. Disente mo ti panagbadbado na, bakit? Kikay, ngambagay na. Basta siya, jak kayat tikas dyan. Ay nawaw, agraman bakit? Paka-insecure pa Rosalia, anyan. Kita ama, kat uray anya ti isuot na, bagay na latta. Kasla sumeksiksi pa'y nga rod, sipod nagtrabaho dito'y balay. Ha? Narigat mo't numakampante amangan no siyak pa'y ti maawanan. Maawanan mo ta sasawam dita, bakit? Anya ngay ti amok, amangan numapasamak ti pagdandanagak launay. Narigatan. No ti abday ti panunot mo, kit isukat ka. Kamali ka, bakit? Itian niya kumamakaga po, nga ramidag ti kasta. Sa maysa, bakit kun addan ti asawa ni Nana Amy? Bakit law na yun? Diyos mo, Mare. Ay nawaw, nabsugak pa ay Mari Rosalia. Oray agmerienda ka latta, Mare Cora. Inpabulod mo kumatipayong mo ka ni Nana Amy tapno saan mainitan ni Jaruar. Bay dita, Mare. Imay dito'y tapno ag trabaho, saan atapno ag papintas. Sa bagay, uray nangiisit ni Nana ken napintas la tamat, ken siksi pa'y Mare. Ay na, di mon pakibiyangan day taan na Amy, Mare. Sana all iti bakit akatulong yo, Mare. Saan amadlaw bakit? Inay-aywanan na siguro ti bagi na ide. Una, ngam na sobraan mo ti kinakikay na. Kikay, ngam bagay na lata mo, Mare. Saan mo? Si kakit di mat, Mare. Taki na insecure mo man ang tipakpakat mo. Agsarita taman pa ay Nana Amy. May papanitian niya, Madam Rosalia. Ay na, pasensya kan no pinakibiyangak ti kawas mo idi na minsan, Nana. Ay, okay lang ang kanyak, Madam. Maawatan kayo. Okay lang ang kanyak no isublim ti sigod, Nana. Bagay mo ti kasjay. Tapno fresh ka akanayon. Kan tapno presentable ka latamot akit kitaan, Saan ka nga agungat, Madam? Saan, Nana? Naamiris ko asaan anasaya at ngagbalinak nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw ko. Anya ko matipaka-insecure am kanyak ngay, Madam. Taki kay kalaunay, Nana. Saan amadlaw a 55 mon? Kasla ubing kalata. Sana kas kanyak. Manulaang titawan ko. Kat agro-pro pa akon agurang. Saan mat, Madam? Napintas ka latamat, uray kan anak mo laang. Pudnon, Hana? Wan, Madam. Pudno ti ibagbagak. Sa bali ti kinapintas yo, Madam. Ay na. Agyaman naklaunay, Nana Amy. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Wan ata pudno mat, Madam. Agtugaw ka man kit di, Nana. Tag meriendata. Saan tayo kumanga agbalin nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Makontento tayo iti addaken no anya ti langa tayo. Iti kasta ket naragsak ti biag tayo. Well,
channel Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.